Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadirin baka Sorkar National Democratic Alliance balayalam daga Bharatiya Janata Party kelawan rakyat ka Citizenship Amendment Act bat penbenaban Penteri Keempat saya ka National Register of Citizenship henrai nakaliang jong ka Seng Kongres pan kalarai ban pelong habarok kawai keri India daga National Register of Unemployment bat kumjuru hakani ka Jila Meghalaya. Kajing temu bala pelong ya kani ka National Register of Unemployment kalong banyo jing ken ha barok kawai gari ya kajing kio ha kajing bumyo kam yo jam jogi samla ha ka bala kenoru da ka Seng Kongres ba kajing bumyo kam yo jam jogi samla kanjur ha gini ki sauhusan senem. General Secretary jongka Meghalaya Pradesh Youth Congress uba Fernandes S. Dhar ha kajing keren bat gilat pathai kubor ulaong ba kajing temu jongka Congress ban pensedang ya kani ka program kalong banyo jing ken ya kajing kio ha kajing kerduk kam kerduk jam jogi kon samla hagani gari India bat kumjuru hagani ke Jila Meghalaya bat kanlong rukum kalat ka kabu ya ki samla bantip haduk katno gani ke jingkerduk kam kalakio kat kum ke jinglum jingken jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kala penpau bakani ke jingkerduk kam menta kalakio haduk 9.1% hagani gari India bat hagaba iwei na man laki sangut ki samla ki bala pendep ya ki kerdan puli ba khamse jrong ru kim yo kamshu solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Sarkar NDA government kelak pelong anya ke CAA nilapa nakaliang juga Indian National Youth Congress dan kam mengin demand ya ke National Register of Unemployment pada ngipet yang kifor ke bamensyur haduk mentah kerahiat mengi babun kiyut jong kari ke jong ni unjuk ke Jila ke jong ni kilong jobless kimden kakam ke jam ni kelak mas degree kelak kiyo syapran kelak minat dari kakam ke jam ni duna sajelai kikam kiba thamula hakari ke jong ni dengling baba ni duna kakam ke jam tinggi yang kami bag ni kwa ban pensyai ban ni kwa ban demand ya ka National Register of Unemployment Arpulai trik jong untau benai hantai hadili langbau National President jongi Usri Nivas. Pada hatura President jongi jongka Meghalaya Pradesh Youth Congress sama Richard Marak ilahai ke press briefing haka arp sautrik jong untau benai. Pat mengiru mentah kanok hai sni. Daka mensim ke ba sngau kia ngikwa ban pentip happy ba kajing kiu jong kajing bom yokam kisamna hari jongi kaba highest hapo south samsna ada ki pai hausna arjar khat sal ashwa ba ka BJP ka pom sarkar Narendra Modi bat ka BJP kikular ya kibreu jongi ka chedin ka sanlat ar crore ki jatkam makin ai ki samla sei kita menta kejinge kalong yang ni ikun samla katkum ka report jong ka NSSO National Sample Survey Office unemployment rate stood at a 45 high. Mano bajenja kide kisamla jumi katkum ka report jongka CMIE ndrup laingut kisamla balada pule andrupu lai persen
Kisamla graduate kibala dep kule kibadon hapo karta apusan sunem kimdon kam don jam. 100% ki graduate kiba im hapo city lane hakita kinongba kimdon kam don jam. Pat kaba kam sunem susu kalongba ki fresh graduate kimda don lat ban apply ya kino ki jat kam nalor kata ar pulai 0.4% ki graduate kiba hapdang karta kaba arpusan bat ar khandai sunan kim don kam don jam ar 0.1% ki graduate kiba laipo bat sab hadu laip sausnam kim don kam don jam but R percent ki postgraduate kim dan kam dan jam ha kani kari jumi mensua ni tangla banji ya ki kam kat kum kalai bangi pule hakapor bangi late school handrai menta ngim dan option ladangi pekum ganuksa hatamin ladu manhakin senam baladap engineers MBBA ki apply ya ka super job nama kim dan kam sawajan dus pamut ki engineer ba ki MBA ki apply ya ka nega kam super ladangi phai ka Uttar Pradesh ru kalong kaju lai hajar nyospa ki PhD holder ki apply ke kampion nini juyo sneo ba ki samla ki dei ki lawai jong kari handrai ladangi peket kum kan ke trend jong ke jingbang yo kam hari India jongi kan sapoi ka por ba kawan ra kejingin ja tangi ki samla handrai ya karihi barok away kabasnya thamula hakine kipnai balada Prime Minister Narendra Modi jungi ulai chakaleng ka parthai buat wong upen bena ba India में सब अच्छा है सब चंगासी है In India, all is well. But nakwa banong yaw Prime Minister Jungi Narendra Modi ba everything is not fine in our country. Marbali hakashisni life remote ki samla ki shim yala ka jong ki jingim nakadaw ba kimdan ka kam kababiang kim yo kam yo jam larang ni pai house nam arjaran kadon kai economic crisis in the world hendrai hakajing yalam jong Dr. Manmohan Singh pat ka sarkar UPA ni dang la ban handle ne ban te lakam ya kajing bom yo kam ki samla lada pej hau arjar kendai ni don ka global economic crisis ka price lani ka dor jong ka crude oil hakat hau tu snem ka poi hadu chispa sanko per barrel US dollar handrai ning la ban te lakami kini handrai mentapat ni face nyum dadon kum kineki economic crisis in the world lane ki natural calamities hangne pat kadai man-made crisis is made in India crisis and it's Modi made crisis baling aunta namarba
Larang ipai, haus na marja kan riu. Hau bunai November pratrik umudi. Hakapor sitensnya. Uan ra ya kane ka demonetization ban kang ekip sabarin. Hana ban abolish ka black money, stop terrorism, stop fake notes. Handrai kini kim sunam urlang. Umpat ya tu engi ulai onong ayu ban kang ekip sabarin. Nalor kata uban rasa dah kena ke GST. Kabapan kordip, yaki businessman kibarit, kiba aikam, yaki sama jongi. Hakajaka ban solve yaki job crisis, yaki GDP crisis. Narendra Modi, bat ke BJP, ki fokus pan ra biang sadakoi kaan. Kumka CAA. Pada wan ka CAA le. Haba hang nengim don kam. Don jam hakane kari jongi. Pada ki wan sa kita ki breu ki banamba. Ato kari India kala mo ban aikam. Yaki. Ubawan sene. Syari jongi hadin lada. Kasor kari India kan ya bich khmat lambakane ka CAA. Kim dai gitu kibriu ki baru sebab ki biang ki badan kakamai ka GMT ha Bangladesh lane Pakistan Afghanistan kita kibriu ki bakamai dakilak hangti kinamwan sini ubawan hangne udai utu briu ubomdan kam dan jam ti unemployment rate bagi ong mentah haw arja khan dai haw arja khan dai Oktober bagi ong NSSO ki 8.9 dai syong 9%. Kata unemployment rate ya kibreu kim sotu ma 9% kamot yu khandai no shispa ubawat kam umyok kam kata shispa ro ki breu bawat kam pi ha India jungi am kalong very structural kane ka jing bom dan kam am ki pai ba umyok kam ka unemployment kalong structural problem which has to be solved nangi ki pai ba ru na ka sarkar ru kata jingli jong phidei pakumno ki bele ga duna ta kam 100 million kamot shipau klor ngot kibreo kimwat kam but kim trin la deru bakin yokam de kata kalong ka ek ka ima halor kata perkhat ma kata ka people looking for jobs are on the decline kibreo ki bawat kam kaduna haka jing duna jing kibreo wat kam ru kadang duna ta ka unemployment kata di filia jong government ka jing wat kam ka di filia juki society ni kong society ru kranchai ngidiban shimkhia banginnya train la de banginnya long fit for these jobs ngidi ban long kumno ngidi ban persiang ke hagi jing pulir puthi menta kini ki haman kini ki jaka pulir de ki college ki school kini ki retired IAS officers ki let ki ong ba in another 10-15 years we will surpass China to become a superpower namar ba 50% joka population jo India de 100% kade hapo jo 8% snem haba kalong kumta kadi ban long ka strength jong kadi India de kelak hongpong no ban da ka weakness jong kadi India kane kalong 50% balong below 25 te ki brio bawat kam wat jama kata kalong weakness ke India namar kamla an pendiang ke kam the only way forward ban yo kam yo jam ki brio India kadi through investments ka effect kumno ka sarkar Modi ka pendu e kata kran syai ma halor kini ki investments de ka sarkar Modi under his leadership jong Modi ke jong BJP company ba ki investments ki bawan hakini ki senam badam na do arja khat sa do munta arja khat kendai shubo ki hamlong kam ki investments ki wan decline ka investments jong ki te bat kini ki bill kini ki CA ki ba pen kla ka penduan ba ki jingkul mar hapo ka ri dai te hakini ki rukom dai ka investments ki duna banwan haba ka duna ka investment banwan ki kamur ki duna